umwe mu banyamakuru bazwi nka buri kantu na buri nguni muri bo, umwe agiye gufungwa akekwaho muri Muhanga gufata umukobwa w'imyaka uri munsi y'imyaka 17 nk'uko umunyamakuru urenze mu gihugu Sabe yanditse iyi nkuru y'igitangazamakuru. Ikaze umuvugizi wa rubanda n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ese abo basitari bamamaye bazwi nko kwamamaza neza buri kantu na buri nguni ni bantu ki? Abantu bakunzwe cyane kenshi kandi bakaba bakora ibyegeranyo neza cyane, ni abanyamakuru beza cyane bakunzwe bakora ibyegeranyo neza kandi bakamamaza neza. Aba banyamakuru batangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 18 z'ukwa mbere 2022, bakaba bamaze kurebwa n'abarenga miliyoni 41. Aba banyamakuru kandi bakaba bafite abantu bakurikirana benshi cyane, ntabwo ari benshi cyane ariko ni benshi, 274,000 birenga. Abo ni abantu benshi cyane. Aba banyamakuru rero abafana babo bakaba bari kubahamagara cyane ku buryo buteye ubwoba, bagira bati uri gukekwaho kuba wongeye gusambanya umwana. Mu minsi mike yashize buri kantu yigeze gufungwa kubera ko yigeze kuviyora umwana, aramukingira anamufata ku ngufu. Iri tangazo umunyamakuru Sabe Simbi TV nibwo yongeye kurigarura araryandika, ariko buri kantu ntabwo yigeze yongera gufata kuviyora umukobwa wapi, ahubwo umunyamakuru urenze witwa Sabe Simbi TV uzwi nka Simbi TV we yanditse iyi nkuru imaze igihe. Uyu munyamakuru kandi akaba azwi mu bihugu byo hanze by'abaturanyi nko mu Burundi ko ari umutangazamakuru urenze cyane, kandi murabizi ko yigeze kujya no mu Burusiya kugira inama urubyiruko rwo mu Burusiya. Ni umunyamakuru utangaza inkuru ikarebwa n'abantu benshi kandi ashobora kukwicira izina cyangwa se akarizamura. Simbi Sabe iyi Simbi TV kandi uyu munyamakuru akurikiranwa n'abantu barenga miliyoni, kugira ngo abo bantu bose bakuvugeho ubutakaje ikuzo. Inkuru y'igihuha ikura vuba kandi igakwirakwira vuba byihuse, ikinyoma gikwirakwira byihuse kurusha ukuri. Ibi ni ibintu biri gutuma aba banyamakuru mwakunze bahangayika cyane nka buri kantu na buri nguni. Mbabwira ngo niba wageze hano ntugende udakoze subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi, kandi tubwire niba dukora ibyegeranyo neza. Akantu ku kandi wa mugani w'abasitari abo mwakunze bari mu mazi abira cyane ku buryo na polisi yahita ibyinjiramo ikabashakisha byihuse. Ikindi hano kuri uyu muyoboro twamamariza ubuntu, ntabwo turagira abantu benshi cyane badukurikirana, ariko twamamariza ubuntu. Twandikire muri comment utubwire ibyo wifuza. Ni mu karere ka Muhanga aho akekwaho kuba yafata umwana uri munsi y'imyaka 17 buri kantu, ariko aba basore ni abakapo bakorana neza, bishyize hamwe, bakorera hamwe, bakora igitangazamakuru, bakora ibyegeranyo neza. Aba banyamakuru